Eta bestaldetik, hori, lehenengo aldixan eitzen dago estrofa eta estribillo arpegioakin, eta gero eitzen dago ritmoakin. Cuando ya normal izaten da hori, lehenengo arpegioak pixat gozue izateko, eta gero ya estribilloan, ya, más. Arpegio eitzen da baina, es como... Es una copia de... del muy de San Blas, de Maná. O sea, eitzen dago con ese ritmo, eta arpegio berdina, sin hacer novenas, además. O sea, que izango litzake, con... Idatzi dut re batekin, izango litzake pulgar, índice, medio, índice anular, índice, medio, índice. Lehenengo pixkat tante hau, baina gero ritmo bat dako, que es ta 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 ta. Hemen landu, eta gero ja teatzen danean, pasau akorde guztietara. Honek beti geratzen dira hor, eta pulgarrekin fa sostenido menor jotzen dugu 6garrena, si menor 5garrena, gero re berriro 4garrena, sol 6garrena, hori uste dut badakizula, tonikak, pulgarrekin tonika. Orduan egiten dago... Estribillo también lo mismo. Dinámica berdina. Batzutan alguna vez hace un re novena, en vez de mayor, baina bueno, horrek dira detalles. Eta gero ritmoakin, o sea, estilo itzen badot, izango litzake pasada, golpe, 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 subida, subida, golpe, 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 subida. Lehenengo tiene que entrar como alburua, ta, 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 o sea que ta, 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 pasada, golpe, 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 subida, subida, golpe, 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 subida. Está reixa, baina, bueno, bestelan ikusi dozu lehen, que horra be irtetzen da, aunque berak itzen dago hola jarraitzu, hori izango litzake ritmoa. Segeixo, bueno, reitzen dago el sus 4, típico, entzuten dago sondo, vale? Kontako estasun, nola doien? ¡Ánimo!